Eya. Hey. Ghana entertainment industry. Benofo. Eya. Me papa kasi mi treme. Ada mi trima besine. Ose. Ubeye nyuna. Ye nyunu. Ana ubeye shia. Yeshe. Portfolio. Ma ye hu baby awo. Untimi enye dia wo ye no because dia wo ye no eya ye nim guase. Ma ye hu camper u belong to. Eye tie. Unye content creator portfolio. Now no adwuma na wo ye no se wo represent King Paluta. Ma Ghana fo nyina hu se now no King Paluta adwuma na wo ye. Uni Stonebwoy ni track bia wo wiase. O ye bema. Stand te se bema. Na ja dia wo ye no. Bible mpo say you cannot serve two gods at the same time. Untimi nsom awura mu mienu at the same time. Sanso na mpanifo se untimi fo ni mienu nhwe toam ebebo enye ye. Untimi nya se uye King Paluta PR ana uye fan den of Stonebwoy. Bibi se bia ni wiase jaje uye na airtime. Minya no me kano kratso jaje uye na airtime. Menya wadwene se King Paluta no lie artist bia na ho atsene na akoboa no. There be King Paluta is a brand on his own. Wama opportunity to be his PR, respect his idea na odiama no. And we are say, empenifo si obi bi ni nya wa ye ni ye. Ye nyina nim last year. Ejuma we ma Stonebwoy. Ye nyina ye nso nim. Stonebwoy part on so play Emma o brand no. Now baby Adru no, e come here say Stonebwoy no on hia obiem. O si obesi uso a enka o hye ma. So far as Stonebwoy entimi enhu de wo ye no, antwan kan ni team no ho. I'm one official member of the team no portfolio. Opepe baby atna pe baby tna. Ne focus e wo abrabo so. Okosu ja wan ko hwenkwam. Wo de wo hu adwuma oyeye that year. Ana wo be support ye because wo hu say no ma bi ntwa ye. Ono so no o show love. Adwuma wo ye ma ni nyina no ono so ba abonten ma wiase nyina hu say wo support na wo de ma no eboa no ma ne we ne ade no. But muwie ye no onu onhia obiem tie if you say enka obesi uso a enka ohyewoma the whole Ghana obia no owo entertainment industry nim and betima ka tell me say onim wo worth obia nim Stonebwoy or we ni Stonebwoy we dia grow we chiache onim bibia onim worth. So ask yourself say adentina aside any omena course nyina no one twa meka ne brand ne ho. I'm one official member. Money na ho, fanboy. Ma wani na ho. Baby, no make a kakono, a time. So I won't some man PR ne barb on Tibeka, own some avoid a barb on Tiabeka. Oh, yeah, Bema. Portfolio, Jaja Oyeno, a yenim guasie. Industry, no, in adia industry in Pena Oyeno. Adia Ghana entertainment industry empeno eno na wo ye no omo mu ye te said ye wo ye no hey portfolio men can be born you but omo ankosi omo ba bia ope ye industry we mu no krepa na woni wale interest no control yo omo ye nyema wo ye no ankosi omo hwe omo waste omo time kwa King Paluta bia ni punama se be ye ni PR King Paluta hu ni a wo betima ye enu nti na ode sa ade ne hye wonsa. Secondly, Osanu ne free the same yard. Unim King Paluta years back. Nye na be who King Paluta. Enye King Paluta so abana wo bepe wahu obaya ho hye abepe position. Yo ma ya nti omu din da e wo Stonebwoy abrabom ene omu se yanto nwumfro mo. Okoka Stonebwoy asemo betwawe. Omu de ne ye opportunist lie. Nipa na ye kese ana omu akoye kuntan woni so. Name Sankrofo no time na Stonebwoy here man for ye hu omo enye ne ye wo ya to Ghana entertainment ye nim everything about Stonebwoy ye nim baby Stonebwoy sha se free ye eni no ma wa fam nim pempen so awa bedru da ben na Stonebwoy G award na ye because of so organize ye ntia mama ade no enane a dirty game mama space no enane dirty game. Now no obia try say obe look professional obia try say okasa obaya badwema sebeya obia dwuma wa ye no on say no obia kasa te say obia sebi odimde
Obi kasa as a creative. But mama ne ko to say yenya dirty. Hey, and you be hard, you know. Some you be dirty, you be hard, you know. Because baby, you say do say see ano. Untimi me chantron to obi so mfa honi. On twema. Sa o do obi a obi nso do obi. Enu nti se oba abonte abeko artist bi ho asema. E wo so odwene ye. Even obi wa no kra ka promoter asema. E wo so oma adwene ne ye adwuma because asem ni pia nya ade abefa ho adida. Ensema ye kagu so ojejejeje sikan kitinkiti ninti no call landing ba because omu use no obi obebie na no aka sa asem we bia no e kyerese nipa kro no onim anything about entertainment eye sabi opportunity bi a wanya ebro na adwene ne nti ase so bi a wa na anwene ho da ana efoforo no ana wa yese obe disrespect boys na adwuma omo ye ewiase bi bia eye stages bi bia eye stages sabi Stonebwoy ofiti ya no abe organizing the show in London nia Paluta ye no Stonebwoy aye bida nia Paluta eye na all call London ba obo show 2x4 no all ye say ba no Stonebwoy some years back na ye dream man no esi wona brabo mu no obunkoto dwe da nyame ase say rade me da wase say promoters air from me back to back treatment ani e dey ma Paluta ne enu artist bia no wo gan no betima catch me say no ma Paluta na mu no on fa mu da Paluta no pagya da ben ye this show e be chichire no ye this show nti ye be gi bibi kase free nsem. When was the last time obi show organize ye nti no ye mo na body ni say ni so bi ma da. And besides when e betimi aba abonte abeka kire ye say shows na ekoso Orlando no nipa ba ko pe na ye show no when e betima ba abonte abegina sekan so akase show no ono kwa na ye show no kasa ne ya doso kasa no ya doso portfolio now ya ye loose end ewo Paluta brand ne ho uba wani na ho fanboy ya ye loose end ewo Paluta so also person support Paluta as a PR ye strong ne jaje oye no because oye no e sha bufo ya ye loose end jaje oye no so wa hu nsema you Stonebwoy PR ne ka kire wo no o se omu ye meeting other matters kra udi mem omu other matters no kra no se beam camp ne tenasia udi susufa Stonebwoy ehwa ho because PR no ama ye nyina hu se wo no you don't matter to them kope baby tina kope baby etina de wo ye no eye nim guase portfolio de wo ye ne ya ye nim guase oba YouTube na be ka se wo ye interim PR for ho again there o kasa go 100% for Paluta pese obetane si any artist bi akra adwuma enkobo bi adi na wo ye fan na ho awa sade na etan jai sade no we kumasi ni akola jai sade no se camp no Stonebwoy camp no hu de waya ma I'm telling you se ka we akra boy now ka Stonebwoy camp no se ka we akra ni a ka Stonebwoy camp no me ka no kra kire enu nti no o ma hu de waya ma ana se ebi ade oye ma no o ma tua so ka wi a fanboy focus aduma chede na nyame dia ma no fa support o mu hia enu nti na akọ bible ma yese talent no o ma edi mo no o ma di o mu de ye adwuma no o mu na ebu o ma ba so yankase o ma di o mu de ekọ support obi dia ya hu ni mpo ma ye no ye mu bibi no dia wo ye no why you loose end ya ye loose end obi ahu se wo ye weak obi ahu se wo ye weak channel on the PR no all kasa on se ma all kan mame ensem na all kan no yawo me kan kratro ya Ghana entertainment space no enye very soft sa o Ghana entertainment space no enye very soft sa ana entertainment industry ni kra wo no yen se da hu ye ho anu bia sa o enu ti sabi so obi a organizing awards na ode ana ye musicians no a motivate o ma
Don't go that low. Eme can say, Erade, Ade, position na the amount of F4 and I said, Mammy. Position na Stonebwoy the amount of F4 na. Susuma no man who now. Vida. Any DM and some oka check in Paluta no. Ebeya Brabontin never panacho on any fans in any management. Brabontin never po macho because one kasaye. And yes, I understand Stonebwoy PR. I was so okasatre other artists. A below belt. And no, and a portfolio catcher no. Stonebwoy. And yan your man open no. And me sure say video no. Stonebwoy any team huni na. And Stonebwoy ebe catcher say if we no kwe and kwa bontin ko yes ade ni bim. Manya wagene say ube yen your mama na broso. Me kind of cratch. And ya wagene say obedi diamantfo atem be looking down on obia because we a Stonebwoy PR there be mame adwuma nyɛ sa nete. So we a creative person pa na enye sa na creative space no ɛyɛ adwuma bibi sa bia ni wiase. Enu nti no eni die mbra bonten be ka kire King Paluta eni ni team say wan kasa yi. Tie. Ye space no and your man said anko ye biasa. Ye hia odo. We need love. I was ni chama Stonebwoy any King Paluta munya atamfo. Boni be na King Paluta dia ye na wo begyina bonta be kan say we a check King Paluta. Boni be na King Paluta dia ye Stonebwoy. Aboy. Senior. Upia rankasa ye o. Upia rankasa ye Stone wankasa ye. Say ana obeye adwuma na Stone ebe hagene bebre. Because space no enye mremremre sa yenye space no sabi eye dirty dada. And until or yes obe play dirty game, I be looking down on amanfo nyuma omo ya ebe set nyoma bebre. Ebe ma amanfo aka nsem ani so mu bi o ma no ka. And yen nyina nim say eba sa na the creative part of the game no e ma bonten because ebe ye bibi different cry.